Ebyamagara ninye Beth aha Kakoba omwana wanje inorhere rwingi aha meisho noretwa ki kandi rwahezaho weeks 2 kirije yabaine allergy kirije yabaine infection ningo ruhero ni muri gyana yagura uruhero rwizire no muro uruhero rwo hinande bicweke mirayiwe rwa kwasirerwa gako rwasigara mishonka tutwamanya kurundi kubunka ukutwariza hamwe ubwo yabarwe nta mishonka ndamuzitago kumusigara misho manye mbiri yitu ne reacting nkana nkako no shanga mbaka shabicira bongera muci amuheru ahamisho hari sensitive no guterwa sunlight umushana ningaci ushanga na nembeho habaho reaction ubwo ije tumurebe urhere twetegereze n'u Rwanda waraci ninga na reaction tumugambire byo gukoresa none byatashe gukoresa nabuza ngo ni mubazi ki ogwa Kasikonda yajani bamwita Timothy kurgo marharo Kasikonda ndo nicendo banza manye ni kareto abo kuba kwatevye mubazi utamanyire cya kareta no sakurito bizo abantu binje Kasikonda ni karetwe ibintu byinje ari gusanga bine acid ninjo munda iba kweta reflux esophagitis acid kigenda yakwata uko munda wa diaphragm na nuko umusophagus umumero uhari hati umuntu usanga wagira Kasikonda bushayona no manyo kumcyaro mbajyango unyomizi omera mize nurundi mwenda ngo nikakagenda abamenda batakumenya bakora konkani kiyambaho acid bagicendeza burgo kwa nomera mize wanocendeza acid yaba yatemba bwiro kunkito bashoto inombazo gwa kwabwe bikatuna no go bujuma kagenda rero na acid bakacendeza rero kiwine n'indwara zindi izukwasa kureta Kasikonda nk'indwara yensigo ninga electrolyte imbalances itokishebera kandi turebe ikitabalancing kitebekana kandi ogo ndije nagira ngo nabuza ngo tensolite zino mugasho aha mwana nanyo mwana wanje nafundana nyekiro ubwo ni init narga kabohe tonsillitis ejo n'indwara kureka iki no mugasho ni tonsils azabantu tubakitegereza tubakumanya intano seri ya tonsils ninga mu kigamo ka tonsils hamwe na tonsillitis tonsils ni glands ziriyo ko mundu kwa maraka wano mere byo kuryo kwa bikuraba hato ubwino mugasho gwawe nikuko kureba nogira amacanto mukanu ugira mugarugankaye hariro harho bwa glands ubundi nawo ubwino mugasho gwawe uko munda kuba kwiza bwarwara indwara ubwo nubwo kugeta tonsillitis niko kugwaririsho bakajya ngo bagira ophthalmitis warwara kutubaja baja otitis ati twejo itis iba konzeraho mu byo bashaho ejo ni kumanyisa inflammation indwara so inflamed tonsils niyo tonsillitis kunka tonsils zone organ ryaho munda no mugashogwa so kekurwara bagira ngo hatu bagira tonsillitis ati kumanyisa ngo ubwo bakamujya ngo tonsillitis no mugashaho mwana bakamujya ngo tonsils no mugasho amuntu nico ruhanga yazitiriye rero kuzikwiza za rwara indwara ati ngendo kwa tentano seri hagati ya tonsils na tonsillitis n'indwara ya tonsils ubucweko bakweta tonsils zo muri nyankore tinkamanye uko kugweta ninje abanyankore bakabataka kozera ubushaka bwo kushemeza kureba ubucweka wo munda burakamwe kinizi naki wino mugashono buyambaho ahakurinda indwara zo ku mundu go wa pharynx okwa hukura kwa yitkumere bikuriya na no kusigara hari replicated so no bam producing and bwa glands ngo nakwico kurebe cyo rubingo gukura amacho antayiga kuruka so wino mugashogo kureta go kubara lubrication na no kureta bwa chemicals ko mundu ko kukwiza bwaba infected hatu burwara buzimba usanga tonso zahaga izo glands zona zahaga no mwindi zizamu n'amahira bazishemeza bakore bakweta tonsillectomy tonso zibaziyama kunkuko no kushobera umuri wo gushyira intwerezo mbazi kugira ngo tonso zigaruke zitebekana ngo nijoro kurataho nabuza ngo shukari obonero bwayo nubuha yajya una mwita Doreen shukari abamwe abinji nango nibashesha mununga shanga nashesha imirundi nka 20 umwizo umuciro nashesha abayarwo mu kushesha kweshemeza agaruka ahurenda ereka kushesha mununga ikirenge serize akamanso kukubanza kashukari dira abandi bagiriro no mizi no roinirho echecho kinaka kwate no kushesha aho ko kushesha munonga hatugwa mu mizi ohinduka rukonye kandi ukinywa kandi uyine kushesha umurundo gundi ejo numashobiri kandi abandi bintu kwenda kurya appetite nyinji ahabwenje aho kuba
nabana shukari ryo kura ayine shukari umagara kunka tine cye kumugasara tetahire mutafari gombere so hatombirwa gukireba ngo kandi tuyine shukari aho kwate kugasire tugukujireba so nico kurira munongo washukari narya burkanya so akona kamenyesha kandi warenurya appetite range series umenye no sakuru shukari abandi shukari ke ko yakuze arware imise yigaro shanga nasyebigere nasirira ninga nashanyara ninga umuntu mumucumita omberwana mumucumita nasako shukari abanda misho gafa tachweza tachoma papura tachoma hure tachoma bibuli tachoma korani aho shukari rero hari abandi ate wa stroke abanda rwari insugu abanda rwari umutima ubwo no muco wa shukari rero hari abajya maka abashije na munonga usanga tachikora icyo shukari nambwe nabakareba bakakimanya bakabagira ngo umwana wanyu shukari nyinje noza kufibigere obo bakakimanya bata shukari ne itebigere urwari byo makabirimo rero hako kushanga nogira kandida abacara n'abantu abandi kandida kugenda nasokurira shukari baho shukari ne kucendeza amana gombiri immunity hatoshanga ukoko nguteganisa munongo indwara tuzikukira ebirunda wagira ikirondo tukikukira nicyo kura bakabagira ngo shukari tubamushemeza ninga baza kushemeza nikiguma ako ikironda cyawe nikizaguma kukira delayed wound healing okukira kwebironda shukari neita engeri y'umubiri gukukiza mu bironda echo kinobuzo buhango na munonga nkawo yinenkenda ninga ukwetaga kushemezwa ahubwo nda kushemeza namazima konka no kucerwa kukira ninga wagira ati cyakushara ekironda cyo nshakukira kukira kandi kikwate nebe niyo kwita diabetic foot ekironda ekikigere ecyo muri shukari ekitakukira nikitwara ubwire bungi kukira aho kugira ngo shukari ryo kureba enuzire nka shukari yitkunyunya ngitkunyu mu cyayi nebiryo mu kirondo umwe hatanurira ekironda kinurira ubukoko bwona bwa bacteria mbwetana ko bwazahambaga mwize tunyunye shukari aho kubenduzire ne buhamani bu producing buzarukana babwinje haza bukurya burya kironda kijunda burya bunyunya shukari bwona bukura ore amahirane gagenda ubwo no bukoko bukura diabetic food ahubwo shukari iryo mu kirondo mu nyama haza iki kironda tukikukira nikituma bakusharo n'ikigere ngo iki cyuweka cyafirika tukiyo aho ko batakishazire ubu bwoko nubuza kurwa mu kinyame iki kironda hatu butaho mu birugona bugendera umushagama bukurwaze wenofi hari cyo kusanga diabetic food no kushara ikigere cyakireme kukira kwa abantu bwataho TV yawe program n'ebyamagara kandi tukiriyo ntwega bingi korga ahamshaho Dr. Peter Kangwaje ari natugarikira mu ebuzo byituye izoba konkane iwoko no basa kutwega yitaho utsindike ikibuzo cyawe taza kuzomuka humura kandi kakemnonga turakayo ndargaho